Office District Sports Officer Ri-Bhoi District mentak sngi kelas dangno ïaka lympung ïalehkai football district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament 2024 ban jied ïaki samla ïalehkai kynsai na Ri-Bhoi bala pynlong haki tylli ki madan ïalehkai kata madan Umdihar bat Umbuda. Hakatei ka sngi ke jingsdang ya katei ka lympung ke jinglehkai plie pyrda kelalong hapdeng ke Saiden Secondary School pyrshah ya ke borka Ri-Bhoi Presbyetrian Secondary School haka under 17 jong katei haka ba ke Saiden Secondary School kelala ban penliam no ya ke borka Ri da pragola not ban mat ya ke jingjom baningkong jong katei ka lympung. Hakaliang kisinrang jong ka under 14 bala pynlong hamadan Umbuda ka jinglehkai kelalong hapdeng ka Christian HSS Secondary School pyrshah ya ka Ri-Bhoi Presbyetrian HSS Secondary School. Pada hakati ka jinglehkai ka Christian HSS Secondary School kelalaban penliam no ya ka Ri-Bhoi Presbyetrian HSS Secondary School da Saugola Not. Lawan ru ban sakhi bat aiman sim ya ka jingple perda ya ka teka lempung hamadan Umdihar da uba RB Shada President ke RBDSA haka jinga dan lang uba Bobby L Nongbet DSO ke Ri-Bhoi District bat kiwe officer nakatanat ïalehkai. Sing layo ban sdang ki yakni ga district levels Subroto Cup jaka Ri-Bhoi District te haju opor ngi layo sdang ka madan jaka Umbuda teman tapat ni ka madan jaka Umdihar ni krimen ba nakani ka tournament ni yo bon ki kena thai sinrang under 14 under 17 boys but under 17 girls kama kini khmat ni ka Ri-Bhoi but Undi tangga Ri-Bhoi District tu haju por lukin yo ban ikmat padi kecil lah. Di akalman makan dia terman kendang kaba seiso
katei flashball. Berkibangan sudah. Kidan kumba arposan teligiti katei shenrang buat under 14. Apa berkhidmat bar ki kategori bagi dan kumba sapusan teli.